وقت سش آشمی بیو شهر افندی شاوتو وقت شیرین تورنه بیاره من نیدو از بین آنی سید تکی آنی جیهد ورا ورزانو پیچکی ورا آنی دانی دستی گن دستی خسر وانو سعید تو سعیدی بابت سعیده دیات سعیده تو آقای بی دنیای آخره یکی چیوانه شعری من چرا این پیچک مرا ورشتو وانا چرا اینه مرا ورشت وانا اینه تورن من همه تعالی بشفاعتی 60,000 مردم برو جنت انا های راجری حرمت کنا این تورن همه تعالی بواسطه بشفاعتی 60,000 مردم بود مستحق جنت بسبب شفاعتی بسبب تابعیتی شنی جنت های راجری حرمت کنا هم آغای ما دنیا هم آغای ما آخرت هم دنیا دا ما زید بنو شرفی هم آخرت درجی ما را صافر هم دنیا دا بنو آغای ما هم آخرت انا حقیقتا انا من حقیقتا اینو باتشی شهر افندی بیشیا لا آمن میدان زال مردم بسایه اشی جنت ما پیر بسایه دلالت تا کفر خلصی اسلام بسایه کفر خلصی ویجی اینو ایزی خو دولاری خو العارف بالله العالم في شريعة رسول ذا العالم به وما يرش الناس تيج ومجاهد باقا بأداء كلمة الله ودائما جهاد كرد حتى نفس بيني أنا وقت هو دير ساعات من أفا وسيتي بس حدث ما رنقوش تاريبك هذا بدرني ما گوشتاری بکنی ما من دنیا تركنو هاز بماني هاز ببش مقاطع على خير خود دنیا را برنو باش دوستان مارا باش کی من شما رضا و خدمتی که پیر ما کرد ما شما به مالی خود به اولادی خود به گانی خود ما شما دعوتی شما راه هدایت شما مونا شما پیر بعثی آگاه ببین شما او فلاکت را ما شما خلصنا چرا ما راه حق شما روا قابل مالی خو قابل اولادان خو قابل گان خو ما کتمی حق نیکست شما را چیک ننمد ما تینا به ماشگین راه هدایت ما تمام به چه احتیاجی ما چی نبه حضار حفظه ببیجی ما جین خود تمام به لیکن ما اینو خدمت قابل دوستان خود کرد دوست ما به بحث اینو فلاکت را بخلصی دلالت را نشر جهنم نشر كفر نشر دلالات قابل خدمتي مع انه واجب الكاد حجيب فرد حق قال حق قال هومي قال بيامي هومي مع شمال باوا ما همه هر جای شما ماشیم ما همه هر که شما ما شماری با لیکن این خصوص ما نظام گرام بما این وقتی شما ما ذا وضعیت نی ما بی مهاجر
ما بی منفی ما زابرجیتی ما گون رشنا ما گونی خورشنا شما پی آگاه ببین شما خود کبر را دلالت را بخلص انشاءالله سراحتی مانه تلفانا تشی دنیا جابر اینی بس گرایی تو این خدمت بکن شو هر دوین شو هر که این پیرنا باش باتیشی پیغو باتیشی من برای خود باشی نبود تو ترکیه خدمت بکنی قابل دنیا خود قابل راحتی خود نبو تو ترکیه خدمت بکنی گرایی تو این خدمت دوام بکنی انشاءالله وكنت شكت النبو مانا أنا نقبل بالدرج بس باش دوستان مناش باش قيامات نزدو وعيشي بس الدنيا باب الدرج وعني الله الشيطان والنش والرأي دقابكرا والنش ما شاء الله والرأي أمين بيري والرأي بيامي أمين بيري وقت أمين ما يبيري عوضي بيامي ومن الرجلين حضرة محمد ما دوستان أبوه ما حمامان أبوه إيمانا وأنا ناقرأ برسني أمين برسني بيامي أمين كما والديكم بجاب يعني ما بجاب تجير مال واويني والديكم بجاب يعني وبس صار الدنيا دما ونش حلال همين بس امري همين ادعي همين ضابطا بس حرامي همين لا يخنوه اخلاق افعال الشيطانيات لا يخنوه يبقى اخلاق الشيطان فعل افعال الشيطان ده ما شرير لا يخنوه ونشي باش ما خدمتي ما كان ما دائما ان شاء الله ين ما معشاد ما تيجي يعني ما انتظار يمكن معشاد ان شاء الله قاموا خبري ما بكريان ولا رزان ما اي شغالي ما شغاير خدمت كات ان شاء الله ما شغاير فداكاري كات عالدا ما اقول انقاد بنا خدمتي جنو ما هو قابل ومن قابل لكن او شان ظالي ما شغاير النكات ما شغاير خدمت كاتو ما لين ما تهني خاتيا تسبك نموت قابل الدنيا خو منفعتي خو انو قلت جابرت تجابرتي روج معشر ما قرانتك ما تو مسؤول زون تأشكيني من ناسب نبي عمري مشني ما نبدا حكم جي ما كنت زندانا منفيتا ما نشكا وهالبيني دي نواشي مرا فرازي نشكا هرجا بگير لكن تو هرجا بگير حسيكو شعري بني شناسنم حسيكو دايري شو هرجا شو هركي هذا وهذه وسيلتي بجاهنا حتى مرابينو الحمد منازل لكن هم يدارا بلكي ياردن نصرات فتح المشاب بيان انا ايلا شمال اي شمال بانا شمالي يدماشير فعل افعال حركات الشيطان فاسقان جابه الشيرين انجا فعل افعال حركات پیامبر اصحاب پیامبر
وايش علي افندي ايش سعيد افندي او خدمه الجنه ايش علي افندي ما دام الشيء ان شاء الله هو تعالى مره ثانيه ان شاء الله شرف يجي دون ما ان شاء الله يا رب انت ما بك اللائقي عزيزي مسلمنا يا انت ما بك اللائقي خدمة الدين يا رب انت ما بك اللائقي نصرة الدين يا رب انت ما بك اللائقي نصرة الدين آمين آمين والسلام على الرسول والحمد لله رب العالمين لله الفاتح وقت 6 آشمی بیو